Kwaba kuhle kuphinze ngihlanganyele nawe mbukeli nadida lomuhla tingelulwimi lesiswati la ku SABC lishonile. Ake sibukele thamba embili lomuhla. Two fundamental difficulties with the first challenge, the no discretion or automatic transmissibility challenge. Inkantolo yemtsetfosisekelo itshelwe ukuthi atiphatheki kutemtsetfo tizatfu letabekwa yiphalamende kulolu dzaba lwephalaphala. We are challenging Ramaphosa. We said Phala will never die, and we are the ones who are going to keep it alive. Njengobe inkantolo yemtsetfosisekelo beyilalela ludzaba lwe-EFF lwakufuna kuvusa iphalaphala, inhlangano ye-EFF beyishucele kuleya nkantolo. We wait for you to put your voice in the box. Kusasa iNamibia itawube ibambe lukhetfo lwamengameli nelemalunga abandla akhulu. Njengobe inkantolo yemtsetfosisekelo beyilalela ludzaba lwe-EFF lwakufuna kuvusa iphalaphala, inhlangano ye-EFF beyishucele kuleya nkantolo. Malema uthe bafuna kuqinisekisa ukuthi balwisana nengohlakalo. Akhuluma nebalandzeli bakhe, Malema uphinze watsinza ludzaba lwemholi we-MK Jacob Zuma lapho wantse khona angeke imitamo yakhe isebente yekufuna kubulala i-EFF. Umholi we-EFF Julius Malema uthi ludzaba lwephalaphala aluyindzawo umengameli Cyril Ramaphosa akatiphenduleli. Uthi kude longetulu kwemtsetfosisekelo kuleli. Malema uthi ANC ephalamende isebenzisa ukuthi inemalunga lamanyenti kuvala noma kufihla inkhohlakalo. We are challenging Ramaphosa. We said Phala will never die, and we are the ones who are going to keep it alive until the people of South Africa receive justice as to what was the president doing with the dollars under the sofas. Malema uphinze wahlaba umholi wemkhondo wesizwe Jacob Zuma wathi angeke ayibulalele inhlangano. Liphimiselo tamalema tita ngemva ukuthi kuhambe bahola basetulu kule nhlangano bafaka ekhathi Floyd Shivambu kayinadala imbofu baye kuyoba ingcenye ye-MK. Uthi utayivikele i-EFF imitameni yokubulawa nguZuma. MK peace agenda is to destroy the EFF. Why? They are pursuing a white agenda because the EFF is the only organization that is opposed to white supremacy. Anyone who destroys the EFF protects the interests of white people. Sihlalo EFF eGauteng kulelo dunga uthi amalunga ale nhlangano ayabethemba buholi baMalema nanobe inhlangano ehamba esikhatsini lesimatima. Uthi lesi sikhathi lesivela noma nguyiphi inhlangano njengoba yenze esikhatsini lesifana kona ANC. Dunga uthi balungisela kubamba inkonfa kule nyanga letakwetfasa la kulindzele khona ukuthi Malema ahole lenhlangano ngebuhlakani. Uthi lesi sigaba sekutalwa kabusha kwe-EFF kepha batawungena enkonfeni bamunye. Definitely the EFF is more than prepared to ensure that we cross over the bridge and we face the challenges head on. We don't go to the marsh, you know. We don't take shortcuts in trying to rebuild our process. Malema ke ugcizelela ukuthi inkhohlakalo kumele icedwe nya. Ngiselo kumkhonzo wenza SABC. Kuthethwa kwelicala lelibukene nebasolwa labathathu labasolwa ngekuweba imali yelihlobo lwemadola eplazini lamengameli Cyril Ramaphosa ephalaphala litawubuyela enkantolo mhla til-10 ngenyanga yeNgwengweti kulomnyaka lotako. Enkantolo yeSgotsi iModimolle eLimpopo. Labasolwa Emmanuela David Floriana Nandilinasho Joseph kusolakala ukuthi bayagcekeza eplazini la Ramaphosa beba imali yelihlobo lwemadola asemelika lengetulu kwa 580,000 lebeyifihlwe ekhathi kusofa. Umsolwa wekuqala David wancatshelwa ibheyili njengoba yasolwa ukuthi angahla abalekele kuthethwa kwalelicala. Kanti tilamani taka Joseph tayitfola ibheyili. Ngesikhathi saqala kuthethwa lelicala umbuso uvete ukuthi unebantfu labangama-23 labatimisele kwetfula bufakazi mayelana nalabasolwa labathathu lababukene nalelicala lekungu-David neletilamani taka Joseph. Bonke babukene namacala ekugcekeza kweba nekuhlela kugcekeza endlini ngenhloso yekweba. The state is ready that the matter can be set down for trial. The state intends to call about 23 witnesses in the matter. Kusenjalo ummeli wetilamani taka Joseph Mike Makgoba uvete ukuthi utawubita ubufakazi labasihlanu lekufaka ekhatsi nalabasolwa lababili. In respect of the witnesses, Your Worship,
the 2 accused persons will testify. Further to that, Your Worship, we are going to call 3 more witnesses, Your Worship. In total, it will be 5, Your Worship. Lelicala litawutsatfwa emavikini lamatsatfu kusukela mhla ti-15 kanti kuphothulwa kwalo ukuthi awucaciswa kuphothulwa kwekutfula bufakazi. Letilamani Joseph tingaphandle ngebheyili ya 5,000 na 10,000 noma randi ngekwehlukana. Inhlangano yabothishela yendela ubito etiko letemfundvo ukuthi licedze nya ngekuhlaselwa kwabothishela etikolweni. Le nhlangano ithi lo mfundzi abemganza malanga onke lothishela esikolweni. Lo mfundzi loneminyaka lenge-21 uvele enkantolo ngekusolwa ngekushaya thishela wesikolo semabanga laphakeme eSigweje eNkomazi eMpumalanga, kanti lo mfundzi ke ubese uphuma ngebheyili ya 1,000 ngemva kwekubekwa licala lekushaya. Kusolwa ukuthi umfundzi ushaye thishela. Nosipho Magagula uthi umfundzi umshaye ngesikhathi agadze bafundzi lababhala lihlolo lokuphela kweminyaka. Lo mfundzi lofundza grade 11 kusolwa ukuthi utfolakale akopa ngeluhlolo. Lo thishela ufuna bulungiswa. One of the learners bengimthole ane cell phone, ngazama kuyi-apprehend i cell phone and then waqala wangishaya. Angishayela ukuthi akafuni ukunginika le cell phone, ngicabanga ukuthi ubone ukuthi utobanjwa. Inhlangano yabothishela inathu ifuna litiko letemfundvo lingenelele. Bo principal betikolo laba lesibuke bona ukuthi batas protector, bo circuit manager betikolo laba lesibuke bona sibatas protector njengabothishela abakhona kus protector basivikele. Litiko letemfundvo kulesifundza liyasigceka lesento. Sicela isikole ukuthi sisithumelele umbiko onemniningwane, sizophinde futhi sithumele ama-officials abuye ku-department lazoyenza uphenyo ngalolu daba, kodwa siyacela nakuyikolo zethu ukuthi makunezehlakalo ezifana nalezi abaziripote ku-department masinyane sizokhona ukuthi singenelele ngendlela lefanele. Licala ke lihlehliselwe kumhla tinge-25 kuBhimbidvwane kulo mnyaka lotako kwentela kuchubeka neluphenyo. Sikubutile mbukeli ukuthi njengoba sekunesikhathi solo kulwiswana nebudlova bekuhlukubeda ngekwebulili, ingabe uyawubona yini umehluko lowendiwa ngolwemikhankaso? Uphendvule kanje. Mina ngithi cha, anguboni kancane umehluko lowendiwa lemikhankaso ikakhulu lelive longetshile ngoba silokutanze njalo tigameko tokuhlukubedwa. Kwangathi ingalo yemthetho ingadlala indima yawo ikakhulukazi kulabantu laba labahlukubetanako abantu labahlukubetanako ngekwebulili. Nakuba ungemkhulu kangako umehluko odalwa ikakhulukazi imikhankaso le emayelana nokuhlukunyezwa kweingane nabantu besifazane, kodwa kuyasiza ukukhumbuza labo abenzi bakho ukuthi akulungile. Yona imikhankaso ye-GBV iyawenza umehluko kakhulu, kuyabonakala okucacayo. Namaphoyisa nawo ayasilekelela kakhulu, sibonge nayo government ngokuveza kuma-radio nakuma-TV. Le mikhankaso yokulwisana ne-GBV khangeleke ngathi ayisebenzi ngoba kule zinsuku ziyi-16 bonakala engathi liyanyuka kakhulu izinga le-gender-based violence njengeminyaka edlulileyo. Angiyiboni mina into leyenza umehluko ngobana noma imikhankaso le ilethwa emphakathini abantu bafundiswe, so lokuyaraga kuyaphambili abantu bayahlukunyezwa. Lona ngumbono wembukeli, i-SABC ngeke yetfeswe ukuthi iphendvulela ngawo. Masipala lomkhulu weMangaung uqinisa umthetho kubanikadi betiphaza kulandzela kubhedvuka kwetifo lethambelana nekudla lekusolwa ukuthi kunashevu. Mengameli Cyril Ramaphosa wamemetela ukuthi banikadi betiphaza kufanele babhalise emabhizinisi abo kungakendlule emalanga lange-21. Labo somabhizinisi bacele ukuthi silulwe lesikhathi salokubhaliswa kwaletiphaza. Masipala lomkhulu weMangaung ucale uhlelo lwayo lokubhalisa titolo kulendzawo. Labo labatsinga lusito baphume ngebunyendi kutawuhlola ukuthi timfo tabo timenjani. Libhizinisi lisebenta kahle kumele libe namatisi nemaphepha lafanele kamasipala newebhizinisi. The outreach is important because it teaches people who are running spaza shops of what is required of them. One of the things that is critical is making sure that they comply, because if you don't comply, you won't be able to get a permit. So we are encouraging everybody, whether you are a foreign person or local person, but you must comply. Kwaphuthunyiswa abantwana labangamashumi esibhedlela eMangaung ngemva kwekudla lokusolwa ukuthi kunashevu.
Umcwaningi Mabhuku Jikelele Tsakani Maluleke uthi tiphumo teluhlolo lwanga 2023-2024 telohhovisi lakhe setitonke lokufaka ekhathi tavelonke tifundza netinkampani tembuso tikhomba bungcono. Uthi 35% walabo lekuhlolwe emabhuku abo kutfolakele ukuthi tincwadzi tabo tihlobile. Maluleke bekavele eParliament etfula umbiko wakhe kumakomiti eParliament lasebenta ngetimali. Ihhovisi lemhlolo mabhuku jikelele lihlolo mabhuku langu 415. Maluleke uthi tiphumo teluhlolo tibonakala titinhle. We've seen over the last 5 years improvements in audit outcomes right across the system, whether you're talking departments or entities or even legislatures which operate on the basis of FAMPLA rather than PFMA. Kepha-ke uvakalisa khathateka ngetiphumo tematiko netikhungo netimcoka ekutfuleni kwetidzingo temphakatsi. Leto tinhlangothi tifaka ekhatsi temphilo, temfundo nemakhono, intfutfuko netemisebenti, tekuvikeleka netekuthutsa. The high-impact auditees lag behind the improvement trend that we've seen. So if we're wanting to drive impact in terms of improved transparency, accountability, performance across government, we've got to worry about these big impact, high-impact auditees. Leti phumo tiphindze taveta nebungoti lokufaka ekhatsi takhiwo ncandi. Kuvele kusalela emuva ngemisebenzi lokungaba dinyanga etingamashumi nemisebenzi longakendiwa kahle. We found that consultants and even employees of government departments were signing off for payment where projects were not at the right quality or at the right level of completion. Maluleke uphindze wavakalisa kukhathateka ngekungasetshenziswa kahle kwetimali. Kuletinye masibiya etitolo. Basolwa labasikhombisa lababoshwa mayelana nekubulawa kwebantfu labalishumi-nesiphohlongo esigodini saseNgobozana eLusikisiki bavele enkantolo yesifundza eMpumalanga Kapa lomuhla. Asibamongele mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati uma ucedza ngena tsekhona hlala nathi ungakhohlwa mbukeli kusihlola etinkundleni tekuchumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, YouTube na ku X. Kusasa iNamibia itawube ibambe lukhetfo lwamengameli nalemalunga abandla khulu. Lelive linebantfu labangetulu kwa 1.4 million lababhalisele kuvota kanti labaningi bantfu labasha. Ikomishana lelikhetfo eNamibia lithi selikulungele kubamba likhetfo netinkinga letiningi seticatululiwe lebetfake ekhatsi netikhalo tetisebenti talom. We await for you to put your voice in the box, as you have been preaching throughout the election phase. Polling stations, as we all know, it is also put in our polling stations. The list of polling stations will open from 7 a.m. to 9 p.m. in the evening. Etaratini taseVenduk takamuti dvakalisa letikulindzele kulolu khetfo. I want the unemployment rate to reduce, and for the unemployment people, or the less fortunate people, to get a chance also. I don't want to do this anymore. I want a job. I want to work in order to help my family and my kids also. The question of unemployment, people are not being truthful about that. In the last 5 years alone, the SWAPO party government has employed more than 750,000 Namibians. Konga sekusetandleni tetakamuti kutsi tikhetse kutsi ngabe ngiliphi licembu letifuna kutsi libuse kule minyaka lesihlanu letako. Basolwa labasikhombisa lababoshwa mayelana nekubulawa kwebantfu labalishumi-nesiphohlongo esigodini saseNgobozana eLusikisiki bavele enkantolo yesifundza eMpumalanga Kapa lomuhla. Labasolwa bafaka ekhatsi naloyo losolwa ngekuba ngcondvo logwetshwe idzilika jele ngelicala lekubulala nekubamba inkunzi. Kanti utshele inkantolo ukuthi utatimela kuleli cala. Babukene nemacala lalishumi-nemfica ekubulala lafaka ekhatsi linye lekubulala esigodini saKwaBhaca nelekutfolakala netibhamu letingekho emtsetfweni netinhlavu.
Siselapha kwi-court yalapha eLsikisiki nalapho ityala labarhanelwa abasixhenxe beliqhuba khona kwabo barhanelwa ke kukhona norhanelwayo into banguyena mntu abeyenza yonke lento beyiplana yonke lento ithe yenzeka kulaa ndawo yakungobozana kodwa eyenza engaphakathi kwi-maximum prison nalapho waye wagwetywa egwetyelwa ukubulala kodwa ke sinalo ilungu losapho lakwaSinqina Mr Monwabisi Sinqina noze ke asichubele banzi njengento ethe yenzeka ecourt. Mr Sinqina besingaphakathi ecourt sibabonile indlela umkhanelo oqala ingakumbi indlela beziphethe ngayo okanye ebemengayo ekubeni ufuna ukuzimela kodwa ke eyona nto ixhalabisayo ebantwini esike sancokola nabo kukuba khangaziphathe njengomuntu ozibonakalisayo into yoba noko uyazisola ngento eyenzekileyo wena yeyiphi eyona nto uyibone ngaphakathi neyona nto ixhalabisayo kwinto eyenzeka ngaphakathi nangecase nje uqhuba kwayo. No sisi bubunyane obukutshoyo abantu bayibonile lanto because nami ndiyibonile noko umsolo akazisoli neze kwayena ngalanto ayenzekileyo and ndisazi ba ke inenza uba makangazisoli ukuthi iyabonakala uba akanandaba nejustice yase South Africa and iphahlele khona uhleli kakuhle kumnandi uzivaye kokwabo because ngendlela actor ngayo ukuyabonakala uba hayi and kwayi court kufuneka ilawulwe nguye imamele yena ngexesha athanda ngalo. Manibelele Mr Sinqina. Kumonwabisi Sinqina ilungu losapho uyokhumbula ke ukuba yonke lento yenzeka kwizindlu zakwaSinqina ezohlukeneyo ichaphazela kakhulu bona abantu bakwaSinqina. Manibuyisele intambo kuni estudio. Nasivakashele imakethe yetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kanti ngembukeli asasisishavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi kule tamba embili kulephuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu Alshone Rebecca sivusile nakumbukela ukuthi ngizoba deswati khona ke ekhaya nathi lesiphethe lethamba embili kuhlelo lediphuma embiteni. Hulumende wesifunda sempumalanga uthi labo labahlukubeta bomake kayeke nebantwana kufuna ke bathi ukuthi bayobukana ngale mithetho leqinile kulesifundza. Kaze ngetulu kwaloko labo ke bokusetshenziswa kwemali kule level eNingizimu Afrika baveta ukuthi cishe abantu bakuleli basebenzise imali lengale kwa 1 trillion emarandi solomane ke bagembula. Simemekela bathi kangcono ngathi kuzaba tegembula kodwa ke sitawuba ukuthi umlaleli angathola lusito kanjani. Siboneke indlebe yensimbi esithupha kuzomade bensimbi esikhombisa kumsakato legwalagwala. Akwenze Rebecca nelisimba lakho zama malehle kwembukela ekhaya. Mbukeli tiyagoca talomuhla tikhona telwimi lwesindebele kusasa kanti tikhona telwimi lesixhosa nakubombana insimbi yesikhombisa lomhla nzambama nibe nobusuku lobuhle. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunase isimo selitulu babukela emakhaya sanibonani nasibona namhla kusihlwa sibona ngathi ke nani mathuba emvula labonakala lapha eNtshonalanga Kapa kanti amathuba emvula agcina safe khona enhlane live afike khona ku 60% lapha eLigwini eMpumalanga kanti ke kunyukela khona ilangeni lakusasa ufika khona lapha enhle sifundzetse lapha eLimpopo kanti ke nala eNingizimu live ngagcina safe khona ku 60% letinye tindzawo emakhaya akufike khona esifundzeni safe lesikhulu nemafu letinye tindzawo emakhaya sixwayise sibuya khona eSouth African Weather Service kubonakala ukuthi ke ngathi ebhethwa komlilo kubonakala kwamadleleni letinye tindzawo kanti ke ligubhe emakhagathi lapha lwandle eNingizimu live babule emakhaya kanti ke kuyavuma kakhulu futhi la eMpumalanga Kapa babule emakhaya kanti isilangeni lakusasa lokubele sile njalo emakhagathi silona ekhaya abonakala aphakeme anemandla kanti ke futhi nala bonakala ngathi liyavuma kakhulu letinye indzawo lapha eKZN babule emakhaya zibonakala futhi la kwelive la eGauteng eJohannesburg litawucala khona lapha ku 16 Nyolo 28 Carltonville nayo ihleli ku 28 kanti ke 19 lapha ekuseni ePitoli kanti inyukelo khona lapha ku 32 babule emakhaya sehlela inyukela lapha
Musina babula ekhaya ihleti khona lapha ku-39 liphala licala ku-23 anyulo ku-37 ithaba zimbi ihleti khona lapha ku-35 sidla enansi esifundeni salapha eMpumalanga esikhukhuza ihleti ku-41 liyashisa kakhulu khipha umkhove entsheni leyo ndzawo emalahleni ihleti khona ku-30 iMiddelburg icala ku-15 ihleti khona lapha ku-30 lapha endzaweni lapha KwaZulu Natal abavakasheli lapha eThekwini liphole lihleti khona lapha ku-24 Kroxal ihleti ku-19 kanti Vryheid icala ku-15 nyulo ku-32 kanti eLundi lihleti khona lapha ku-20 ihleti nazi lapha eMpumalanga Kapa endzaweni lapha eMthatha ihleti khona lapha ku-20 Kumani icala ku-10 nyulo ku-20 naye kanti iNcube ihleti khona lapha ku-24 lapha eNtshonalanga Kapa labavakasheli lapha eCape Town ihleti khona ku-21 lapha eBeckford iqala ku-12 nyulo ku-21 lapha eGeorge icala ku-13 lihleti khona lapha ku-20 Sifundeni Safe lesikhuluma Dodonke Upington ihleti khona ku-26 Calvin ucala ku-9 ku-23 Sutherland icala ku-5 ihleti lapha ku-19 lapha eFree State babule emakhaya wena lapha eFrankfurt ihleti khona ku-30 Sosope icala ku-15 nyulo ku-30 kanti iVelcom ihleti ku-27 emva koMadina Esifundeni Safe segcina babule emakhaya lapha eNorthwest Rustenburg ihleti khona lapha ku-34 lapha eMahikeng licala khona lapha ku-18 ihleti khona ku-31 Tosca uhleti khona ku-33 lapha eFreiburg icala ku-12 lihleti khona lapha ku-31 buka ngathi ngiloko ngiphathelana buya lokuhle endlweni lazilako nisane kahle